Ia fia lava toe whaatalo whātui si o tātou wātunu. Au whianga iei fo i tiu te ma au masani o le nei aso ai usi mai ale whaafonga i se tasi le nei o whaapoponga wa tātou tala mai Samoa. Mai le tau tua le loa pei mo le nei aso lua. Se fulo Januari lua afe lua se fulu manatolu. Ia tātou tala to mua. E se fulu valu masi nai whaatino inga luenga o le fausi e ina lea. O le fale whaapitoa e a o tau ina aito mai wha leo leo. E pe ona amata whaatino ai lea ngā luenga i leo no fuanga i ta whaingata. O lea ngā luenga tele, ua whaatupe ina i le malo saina, e se fulu ono tesi ma le ono miliona tā la. E le o au fia ai le sa o le mata ngā luenga o leo leo. O le wheloa inga le mata ngā luenga o leo leo ma le au tuisi tala, i le tau sanga na te anei na tā uai. O le agreement sa sainia e le tātou malo ma saina, ua ta oto mai ai mata wha yo i e tau ave le tātou malo. E au fia ai le tūlanga o le whaolaina o le vai ma le tise, ma le tau ona iai se team e ngā lulue whaatasi, ma le construction mai saina, lea ua tau nuu mai i Samoa. Ua whailua foi, ua mai ea ona whaamautu, le Project Supervisor Technical Areas ia e pei ona mana o mia, ka muta e le tise, ma le tūlanga i le palama, ma le Security Officer, whaamoe moe o le Police Academy o le ase e iai le vaenga o le matanga luenga o leo leo, e tā ua le Training Unit. Ona o loo whea ngai, ma le tui nā atua o onga, mō tangata e fau i le matanga luenga. I ngā luenga whaauau, a vaenga ta itasi. Ma o loo ilo i le taimi nei mata upu, a wale o ina o le tomai wha leo leo. E se lia ma le se lau le whaitawa o whai o tangata, sa tusi talo sanga atu i le awa noa wha leo leo. Lea sa wha angata i le aso tofi o le vai aso na te nei. O le a tanga i ai le ofisa o leo leo, ma whai i ai ala tō ilo ilonga, e fili ai la tō weanga waa, ma wha solo ai wha tinonga masani, ia oa onanga makole ninga. E se lia ma le afe leo leo, o loo mana o mia, e te tau ona wha tinoina tiu te to tono le atunuu, mo le atunuu, peitai, o le wha fita auli, i le to telefoi o ila tō, e wha maa vae mai ngā luenga. Ona ua maua ngā luenga inisio ofisa ale malo, wha tasi ai ma le manuia o pepa o le kuota. Ai maise o ngā luenga wha avai taimi, o le no fuanga, o le whanotanga ata ita i o malo le taupulenga, o loo tali malo o aisa mo le lua afe lua sifuru ma le wha, o se tasi lea o itu o loo tilo mamau iai, mo le sa ilia o nei avanoa, ona o le tā ua o le saunga le mu, ma le malu puipuia o lea whanotanga. Inisi o tātou tala, ua whaalau iloa e le ofisa o a o ngata alonga manga nuu, aso mataimi e piki aisu enga ale whanau, sa sue i le tausanga na te anei. A matua mai a o ngā tūlanga lua, i le vasenga lua, wha ono ma le valu, wha apea kolisi maua lunga, mai le vasenga se fulu lua ma le se fulu tolu. O le vasenga se fulu tolu, sa la si, ma le vasenga valu, o le Snape, o le aso lua se fulu o le maasina nei, o le vasenga se fulu lua sa si, o le aso lua se fulu fitu o le maasina nei, o le vasenga se fulu, SNJSC, aso tolu o Februari, ma le suenga o le spell, sa su e le vasenga lua, wha ma le ono, o le aso ono mati. O le vai tauti munga, e tele ina umane ua tele ai nisi o wha amai, e ono ali e mai, e mafua mai, ona o le tauti sia o le soifua malolo ina, po o le tūma malau tele i taimi wha ape nei, ai maise o le taimi ama e ai vai tau o ti munga mamafa. Fautu ai na ai le ofisa o le soifua malolo ina, le wha apuna le lei o le sua vai, a o le itau mawhaina. Ma ia tū mama i to tono maota malawa. Ona o le tele o mea ola e mawhai ona la lafi i so o se vaenga o le fale, pe a whai e le wha mamaina. O le vaitau foi o le pesi o le fulu maasani, ma e tā ua le pui pui o tangata uma, ma ia fianga e ono mawai i le fulu, ma isi wha amai maasani. Le potia o le tala o le tau i le neiva yaso, o lo iai peati munga i Samoa, ma o lo tu ina ai fo i fautuanga, e le malu pui pui o tangata uma, ma ia fianga masani, ona o tā whenga malolonga. Ia o le nasi o tonga inisi o tūlanga o mea o tutupu isi o tātou atu nuu i Samoa nei molo si la fia. Mai le tau tua le loa pe i Samoa,
Whaafetai tele le mafuta mai, tō whāsoi fua.